kublai pi baro ngi priang subhai pi chakani ka thup kubor jongi mentaka janmit shwa bangin phai shi kubor ki babnya ngi pet shwa ya kini kimat ki ba khongsan ya weru menteri rang badu kari ya ki pat ba ha ka ban ai jingmut lang halor ka program man ki ba Kaying dorbar thau an jong ke jela Meghalaya kala menjur ya ke Meghalaya Farmers Empowerment Commission Bill arajar ka khandai ha Khasi penkut ya ke dorbar senrai. Belongga MSCCC and SD ya ke Legislatures Orientation and Dialogue on Climate Change Adaptation ha Meghalaya. Bersyak tak jor ke Than West Khasi Hills District berkiwai dia ki benta mentaka sini nak daw jong ke jengther ulamba. Ki khubor ki babnya Menteri rang badu keri Narendra Modi unya pheliu jingmut lang bat ki pat ba jong keri baru ki ba nabari halor ke program ke jong u kaman ki bat ha ke All India Radio ka ban long ha ka arpu kandai trek mentau benai ha ka por khatwei beje kani ka benta jong kaman ki bat kandai ke basan phunyo Menteri rang badu la kenturu ya ki pat ba jong keri bakin ai jingmut lem na ka benta kaman ki bat jong uni benai ulang weru ya ki brio bakin ai yala ka jing ai jingmut jong ki lemba ka MyGov Open Forum dan ini ke app la tip kertengkum ka namo. Ke Supreme Court mendakas ni ke lapab yang ya karai jong sorkar pedeng syaki laingut kinong bishar halor ke SC/ST Act ka bayde berkajing syakiam katkum ka an. Kinong bishar ki bakentup yo Justice Arun Mishra baru Justice Yu Lalit kala hukum bayak ni kemat onwan raha kemat ke ying bishar ha katayo ka banwan ke sorkar pedeng kalau ong bakarai jong leber arajar khat pra kala wan ra ya shibun ki kenrum kenram badai ban kemi penyak bha halor ke ni da ke Supreme Court. Kaying dorbar jong ke Meghalaya Legislative Assembly hine sengi kala minjur ya ke Meghalaya Farmers Empowerment Commission Bill arajar khandai wala nakaliang persya ke kwa ba ke sorkar kan pha ya ke ni ke bill sya ke select committee habawan ra ya ke ni ke bill u MLA na ke seng Congress u ba HM Shangpliang ula ong ba kidang don ki weipat ki ban hap an penrung hapo ke ni ke bill bat kalong ke badon kam ba ya ke ni ke bill hap ban yang berjumut lang Ula ai jing menru bahapo kani ke komiti la kham kongsan omla bandan tang uwei udakhat. Menteri rang ba ke jelau Konrad Sangma ula ong ba yak ni ke bil de ban yo yak jing menjur ke ba kham kloy na maria ke reti penyat jong ke komiti kadang sa teng la kham slem. Habo jubab yak jing kali belawan ra de MLA joko kongres uba piti sau kume la ke sorkar ke la kloy ne men penteri kam no yak National Register of Citizens u Konrad ula ong ba ke NRC ke de ke mat jong sorkar pedeng. Bola pediang yak jing ai jing mut dau te yunong mi khamat halor ke ni ke benta. Hakaway pat kalyang u MLA jong seng United Democratic Party uba met ba lingdo ula sha jiet ko mulampang le new speaker jong Meghalaya Legislative Assembly ya ka jing jiet la pelong da ka bay thap vote hakaba uba lingdo ula shimti ko mulampang hadien ka jing klat no jong ba dong ko paroy haka arpu pratrek unai tung See in the state of Meghalaya, sir. Sir, I think it's not a question of what I feel and don't feel. As I said, sir, there are certain constitutional provisions that are there and certain, subjects that are in central lists, sir. So therefore, it is something that is in the subject of the central government, sir. Yak World Literary Day belatip kum ke Swachhata Pakwada program la pelong hapa West Jantia Hills District. Yak ni ke program la pelong daka office jong ke Block Resource Center SSA Siman hapa Thatla Skin Block halat halabo Dorbar Hall ha ke balai don lang ikong EF Shulai SDS Iko ibalong rukum ke Kongsan badi siling do BMC Thatla Skin. Kama shwa yak ni ke juk program la pelong ha amlarem block la pelong ru ya shibun ke program kum kajing tho essay halor ke Plastic Waste Free India na ke benta ke class 9 but class 10 kajing yakop drodur halor ke Swachhata Activities in Plastic Free India na ke benta ke class 1 but hadu class 4 but kajing yakop tho poetry halor ke Swachhata na ke benta ke class 6 hadu class 8 ya ikong nyau ki samiti assistant teacher jang
Lomin Minso UPS SSA Umolong Ibalong Ru Ibala Yo Yaka Kusnam Jaka Teachers Innovation Award Arajar Kat Kandai Naga Shri Aurobindo Society New Delhi Halor Kapang Community Participation, a clean, green and healthier campus and zero investment in innovation for education innovative Lapan Kop Buram Hakanika program. Meghalaya Climate Change Centre lenega MCCC jonga Meghalaya Basin Development Authority haringkar ke Integrated Mountain Initiative lenega IMI barke Indian Himalayas Climate Adaptation Program IHCAP kala pelong dangshen yak legislatures orientation and dialogue on climate change adaptation kajing thmu jonga Meghalaya State Council for Climate Change and Sustainable Development lenega MSCCC and SD kalong banya ailat yakinong mikmat ka jala kinya merjengmut lang halor ka jingkala jong mariang baru bantawi kilat kumno banyada na ka jingkala baka sustainable development goals la ni SDGs jong United Nations ha ka program laidon lang kinong mikhamat nakaleng kabenta jong jala. Nakadawa jing jur pala jong slap kathan West Khasi Hills District mentang sngi kala shakta jur haka jing shlei bar ki wede ki benta kani jing ther ulaba kala sedang hinen kejanmien bar kala ne hadu mentang sngi hadu bala yo ya khubor kam shim ladan kanu jing jia ka besngusi henre kala dan tang ka jing dheng ki kali haka surak na nong ston shlong bat na nong ston pa mau kerwat ki skul ki office trikam ber ki dukan ki bedan hajan kawa ki la khang khardep no nakada ko jing thud ha kayai kayeng u district disaster management officer ba je mautho la yathu bakar kum ka jing tip bala yo lum na katanan IMD kanon ka jing theru la ba hadu mentakasngi bakan don ru ka jing kta ha ki bor mariang ha kanung ko por kum tai la kentui ki pat ba bakin long ki bala khre lupa khnang banla na ka jing ja ka basngusi khamtam yakito ki basa hajan ki wa ba. Mentapat nginyepet ya kajinglong jingman jong kesun beneng. Kajing shit jingkret kesun beneng ha shalong kelong arpaway pon 1 degree Celsius ha kapor min step par katan rio pon kandai degree Celsius ha kapor janmien. Kajing singam kau hau kelong kandai pon rio na kashispa min step pa kandai pusan na kashispa janmien. Kajing hap slap mentakasngi kelong 9 millimeters. Kesun beneng kandum loo shalong bar kijaka ki mamarjan kalaru bandan kajing hap slap bar kajing tiet uperthan. Shwa bangin poi sha bakot jong thuk khobor jong imenta ka janmien in nyepet biang sa sisien ni kini gimat ki pakongsan ya wer menteri rang bado kari ki pat ba hak ban ai jing mut lang halor ke program man ki ban kaying dor bar thau an jong ka Meghalaya kala minjur ya ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission Bill araja khat khandai ha ka sni penkut ya ka dor bar sangrai Belong ka MSCCC and SD ya legislators orientation and dialogue on climate change adaptation ha Meghalaya. But shakta ajor ka than West Khasi Hills District but ki wede ki benta men ta kasni na kadaw ka jingther ulaba. Di parlo ka tungila po siya bukod jing thuk ko bor jing ni ta ka janmien hadu bang niya siyam biang ipila sai kasi ha ka jog bor ka jog channel kublay pi baro.